Assalamualaikum. Ini video shotnya Mbah Nawawi. Video shotnya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Itu belakangnya pondok. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Ini video shotnya Mbah Imam Nawawi. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Ini pondoknya besar. Pondoknya besar, ini masjidnya masih masjid sakral, masih masjid kuno. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Sekian video shot sahabat menanang di Mbah Yai Nawawi, Ringin Anom Pare, Kepung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.